Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongzong te chibai kan bu ka chu tun tum chu khovel le mizo te ngei po in kan ngai ven em Myanmar chanchin thar i han thur bing te ang Myanmar boina chuan ji om lam pan hretin langma sela nimin lama chuan Mandalay a kongzo an rem lova antam zu sau zog ni in BBC chuan soya Barmaram hun rang mi puilam tang police te an pung ve zela CDM anzom ve ta zel mai chuan mi pui te thinlung ati ral mun pha hle ni in news rang te chuan an soyani Dr Sasa chuan responsibility to protect R2P akautarup maile enge anan zelang CRPH kaltlanga UN tana special envoy Dr Sasa chuan Myanmar ram chanturin even responsibility to protect chu activate turin adilta ani UN atanga R2P action anti to naram panga chuanga chuan an hloting ngai zela result thatak achuak tlang pui thin chu ani he si pailalna dictatorship le akai noi ram ti se thei reng noi bo vek ni ngai sela alomum hleang Mandalay kongzo an latam Dr Zo Mi Maule minister dangten ko don Sipai Councilin an man NLD Hroi Tulian Zinga pakhat Dr. Zomi Maule Mandalay Region Minister Then Khatale Mandalay Region NLD Chairman le Secretary te voin vek hian an ko don ti an soi Nimin Mandalay kongzo na hian engineer role kongzo sipai le police in an kapa kongsira dingchunga lo entu mi pakhat ngonga ka funin athi ti irawadi news in soya he an ka lumi furniture workshop athok kumsom ni pasari mi ani Myanmar ram Sagin region muiwa inka na munathita salinji khomi BE civil second year chu CDM kongzo na sipaile police te silai tuarin ramtan anun na hlam veta mipuin ve bur khonin atan kiats maktatwai somni pakhat an musak ani underwear campaign Meiche underwear sipaile police te local na turkong puichunga anzar le donta Meiche pon fen anzar to a sipaile police te lam han thinrim hlea anseng hoi thu tuna meiche underwear ve thung CDM che dan thar chi khachu Buddhist sakorin dana le pomdana meiche pon fen le underwear noya lu chu malsom dona not bo tu ni in chia nei na umzui thina ni anti CDM tel thei hun bithia thu an puang chiang ta sarkar na thokten sipai sarkar hoya na thok du lawa an norna civil disobedience movement CDM tel le tel lo telis chu mars ni sari zandar som pani ait lai lawa thelu theu turin CRPH in minister aruat Dr Chow In Su chuan social media kal tlangin thu chua mars ni ria tatang chuan CDM khar ni to don ti asoi tunhi somna lengen nan hunung beranita CDM kong khar kan khar to dona mi puilam nge intran don dictator tual tha manglama thutluk na siam ro uti in Dr Chow In Su hian soyani chuba ka kong zo wanga thita te hria rengnan office ni somchol puan ani dona office school university te chu CDM tel sarkar no thoktele mi pui sarkar ne na tangrol ten kong zo to turani atibok CDM tel velo te chu mars ni ria tangin office an kayangai to lawang order kan chuanga mi pui thatna tur ngai tha tu te kan puang to don ani atibok nei pi to yangun le khopui then khata electric power a chatlak nei pi to yangun Mandalay le khopui dang tam taka nimin mars ninga chhun lai pel dar khata tangin electric power a chatlak atop ti BBC Burmese sin asoi Yanguna chuan kabai kimindai no dagon thingan chun insane township teterin khopum puin electric akal to lo ti hriat ania engwanga hetia voile khata chat thut nge ni ti hriat ani lo Yanguna electric power pe chuak tu corporation YESC call center biak tumin BBC in an try chu an la hlotling hlei thei lo ti an soi nula huai sen mol liam ta anjali ruang chu sipaiten phor chuakin an labo Mandalay kongzo na boral ta meiche huai sen anjali ruang chu
Mars ni thum sang ni somni pakhat zandariat vel khan sipai te na thana kalchilin aruang an phor chuak ti hriat ania Anjali ruang hi Mandalay Mio Ayet than muala phumania tlai lamdar nga vela khan sipai motor paruk chu than muala man tlan lu nia soyani sipai ta hian than muala tu malun phalawa an hual tlat ti RF chuan atar langani engwang nge hetiang hian sipai ten Anjali ruang chu phorlenge ni tile engberenge an thil du hi niang ti chu tual chumi te poin an hramei theilawa Mandalaya in bun Voice of Myanmar tarlandanin mithi Anjali ruang chu police le sipai motora ta in an kalpui tian tar lang ve bok ani Mandalay Daily News point sipai ten Anjali ruang chu an endik tur thu an tar lang to a Kial sin Anjali hi Chinese thisen kai ni wangin General Min Ong Hlai ngan lo thon ruk na lian takanai an rin thu mitam takidan soya engwanga arwang hi phorlenge ni ti tu main chiang takin an soi theilo thu an ta lang ani heti rual hian mitam tak ngai dana chuan sipai ten ram dang khriata ming thatan du wangin Anjali hi Mandalay khopuya mipui inti boina wanga hliam tur boral ani tin an tlang zarbok thu hriat ani le zel te hian mipui ril ru atin atak zet ani heti mekla hian Anjali pa hi Chinese mi ni in Burmese citizenship nei ani boka chu wangin China mipui then khat an thin rim hle nia talan ania CDM thlop tu mi then khat te chuan China tongin Anjali thina chungchang hi an the dar mek nia report om bok ani US in sipai sarkar laka trade sanction apuang US sarkar chuan ngani khan sipai sarkar laka trade sanction thar apuanga Myanmar Defense le Home Affairs Ministry tele sipai nena inkung kai sumdong pol pani Myanmar Economics Corporation le Myanmar Economics Holding Limited te chu sumdo na khrek thu the Commerce Department in apuangani US Commerce Department hian tuna an shrek na hi alabel cha don nge don lo ala thlir non le cheu don din an soya sipai sarkar che dan thlir reng dona an thil ti sual manan tel zel don ti asoyani tuntum sanction hi Mars ni thum kong zo te phin dana thlenga wanga mi som thum pariat lai thina thlenga wanga hremna ani he sanction hian sipai man tur thil Myanmar a phurlu khapa US company ten Myanmar sipai ta na bungro then khat an phurlu saktura khap ani Myanmar a sipai sarkar na alak nu mi pui do da na nu in mi somnga pasari an thitoa mi sang khazasri chuang man ani to bok tual chung in rel bol na hi mani veng thewa mi pui te ni siam riang u sipai thu nei na dan lawa pong la tu te kuta thu nei na pek lo turani February ni khat sang ni somni pakhat khan Burma sipai atanga thantlin Vice President U Mitsui Commander in Chief athok mek General Min Ong Hlain le sipai officer lian tak tak te telna State Administrative Council in Vuaten sang hi pariat Constitution section zali som pakuat lo chanin ram in rel bol na thune na chu kan kuta tin an puang ani chu sang hi pariat Burma Constitution hi han chir chiangila section zali som pariat a chuan ram in rel bol na executive power judicial power le legislative power hi President Hachel Mek Chavin Commander in Chief nena emergency puang in thune na hlan turani tin zia ania sang hi pariat Burma Constitution section 73A chuan Vice President chu acting President na chel thei tin ziak ma se section 73B a chuan acting President hian Parliament Speaker nena thu thlen thei ti chau a in ziak ani engti zong ma in President thu nei na le mo phuna amang theilo section 61A a chuan President thar an thantlin le ma zong President Hachel Mek in amo phuna la chel chhun zom zelang ti ania tin State Councillor Aung San Suu Kyi le Myanmar President U Win Myat Vice President tu Henry Van Thria wate hren be kidnap mek ania Constitution sang ni pariat section 73B C D E angin President tharpo than thei din muna ala omlo ani sipai fir fiak Commander in Chief na chelmek General Min Ong Hlain ale athui hruaiten President dinglai hreng bet chungin President Chavin order chua thei sang ni pariat Constitution Asia 417 418
419 mangin thu nei na an pong lak ani sang hi pariat Burma constitution hi sipailal te du hun huna emergency puanga martial law an man theina laka ven him na thu khoi bung le changa ma zielani na lova Myanmar mi puiteril ru le taksa zalen tak naya mi hring dingna chanvo dik tak kan man thei tur chuan mi puite dan siam mi puite ta na sang ni som ni pakhat constitution thar hi nei nge hi timak mo ani constitution chau ni lovin thu nei na a chila mani ham thatna chau thira din armed force security force te chu thiat veka army le police force athar chu mi puite veng him tu tan din angai to ang ram in rel bolna le ven him na hi suam mang sipaite kuta turani lova tual chung mi puiten danang taka sarkar na kan siam thatma chu kengkori turani sipai tual thatle mi hring digna chanvo rabbet tu tranzonga mala tu le CDM tibala tura hek tu kok tu te hi social media tangin pholan thin nan ni to dona zofa te jinga social punishment hremna kan pumpel theinan mi pui thlop zo kang u kan hun ton hian fake news a hringna sa thulomom hriat turawang ta hle mai sipai le police rong takan che jelawangin CRPH chuan terrorist a puanga chuti rual chuan Burma ramin sipai le police anei to lo ti na ni tin rong takin an che zela mipui hnem na tura ti niom takin YouTube lama USA sipai local mai tur niom taka thu soi hriat tur om renga mase mars ni thuma US Department of State Secretary Anthony Blinken chuan US foreign policy apuana US chuan democracy ta na baizel tur thu le sen so how tak zeta by force man na tum lo thu dictator pai thak nan po tharum tho a hlok lo zia asoya chu chuan Burma boina USA hard power manga enroll tu niom taka thu thang chu do ta ni ti ati chiang ta ani USA chuan Iraq kumsom thumlai sepaya da to a Afghanistan rama kumsom ni ada to boka chu hlok lo zia an ton hriat na sat to wangin by force select chu an du to lo ani Burma rong taka sipai le police chet na chu ni tina kongzo thinten tharum thoa bailet lo turin in cha mola kongzo cho san an tum lo boka an tur thon don em ni tin beidong takinan ngai tu lo achan chu CDM a hlotling chho zela sarkar khol poimo chol tarup maya chu chuan lal throt tho ati mang angin ati chaw hle boka tin CRPH chuan sipai le police che dan rong tak mai chu khovel hriata athon chu zel ba ka hum tu nei lo Burma mi puiron hum turin R2P anti responsibility to protect churon tir turin UN na thu thlen meka hei hi USA sipai lo lut mai tura an bai sei a kong thazok chu ani humanitarian intervention anti chanhim tu nei lo mi hring chan him na ania chu R2P hroi tu chu USA sipai thawan nia ama pola Iraq le Afghanistan adawang anilawani tin UN na special envoy Dr. Sasa le midang tangkai tak pani te chuan theitop tak mek mewan chu meka ICC le ICJ a thuan thlen meka Burma hi ICC member anilawa mase mi pui chan ngai te chan turin tran puina adil thei ti an soyani UN Security Council chu zirtom ni an thudona Burma chungchang an chei ngai donani tin R2P anti kha sangni panga kumvela an phu chuani in veto powara dan theni lo ti an soya Security Council member ngedram panga jinga France UK USA te chu Burma mi puilam tangsa ania ramsom panga jinga Russia China te hi chuan R2P chu andang bet thei big lo ti an soyani Burma ram chunga GXYZ10 ni tin military coup doletin kong an zoa sarkar na thokten CDM an beiboka elected MP som pasari rualin CRPH in civil sarkar chom nun tuminan beya iwena palai huesen pathumten ma an lak baka ramtam taka Burma embassy a military coup council noi omdu lonan lantir zel bok ani military coup council chuan Asian ramte point pomna thu an puangam big lova UN in pompui big heksu anti theitok chu rong taka tharum tho ania mipuyan nei lova pompui tuan nei bok lova dan puyan bo chi lawangin dan pui nei lo an ni bok ani an pathian chu an pumania an ka chu an dan ania
an zia chu sakol zia ni chi boka eng pathian ma an poisa lawa van pathian me do dalin ni tin mi pui poisai lawan thatani an thora an sengani chu an topna ani donani Myanmar politics si aboi hlemaya chanchin thar athlen bel zel boka khati zong kha tun hunata na Myanmar chanchin thar kanon talan theite chu ania Mizo official channel clear tu lengai thatu zong zong te in zawa ya chunga kan loma hun man nuam vek ule